Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Sisebenza ngama-ratios as fractions. Bhala u-15:25 nge-fraction ngendlela elula. Ulula-ke lo mbuzo. So bhala nje esikuphiwe u-15:25. I-ratio-ke leyo. Singabhala nangale ndlela sithi 15/25 kuyafana, noma mhlambe futhi singashintsha sibhale ngenye indlela. Okulula ukuthi sizibuze ukuthi iyiphi inamba engena zombili izinamba. U5 kuthanda ukubalula. 15 divided by 5 uthola ba. Ayi ungakubala ngomqondo lokho. Uthola u3. 25 divided by 5 uthola ba, uthola u5. Nayi indlela elula. Sehlisile izinamba u5 ungena kathathu ku15, u5 ungena ka5 ku25. Umphumela wethu ke loyo. Nje base sosekela. Kulula nje kanjalo indlela elula yokuyibhala le fraction siyehlise umphumela usukufana ukuthi sehlise inamba u3:5.